17 sati i 42 minute, dragi gledatelji, vrijeme je i za našu prvu gošću ovdje u otvorenom studiju My TV BH Telekom. Naime, dokumentarni film novinarke detektora Azre Husarić-Omerović o bivšem logorašu iz Prijedora premjerno je prikazan danas u okviru programa BH Film 31. Sarajevo Film Festivala. Azra je naša prva gošća. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala puno na pozivu. Izuzetno emotivan film, sudeći prema reakcijama svih onih koji su ga pogledali, priče na koje se dugo radilo, dugo vremena je trebalo i naći pristupa sa glavnim aktorom vašeg dokumentarnog filma. Jeste, i sad sam pod utiskom, vjerovatno zbog projekcije koja je završila prije nešto više od sat vremena. U suštini premijerno je prikazan prvi put film široj publici. Sala je bila skoro puna, bilo je to od mlađih ljudi do starijih generacija i to mi je posebno drago zato što inače mlađu generaciju ne zanimaju ratne priče, odnosno priče o ratnoj prošlosti. Film smo radili 3 godine, u suštini 2 godine snimanja i godina dana pripreme Ešefa da se otvori na neki način, da stekne povjerenje, da nam ispriča svoju priču. To je dakle bivši logoraš koji je izgubio cijelu svoju porodicu dok je bio u logoru, 2 maloljetna sina, maloljetnu sestru, suprugu i majku. Saznao je da ga kući ne čekaju u onog trenutka kada je trebao da bude razmijenjen, kada je u suštini osjetio olakšanje i spas da nakon torture u 3 logora ide kući voljenima u Zagreb, a njega kući nije dočekao niko, on je razmijenjen u Švicarsku, porodicu do danas, 33 godine poslije nije našao. Njemu je trebalo jako dugo da se otvori, više od godinu dana smo proveli samo komunicirajući, pokušavajući steći neko povjerenje, da on vidi da je nama stalo prije svega da dokumentujemo priču o stradanju njegove porodice, da to ostaje trajni dokument svima onima koji njega možda neće imati priliku upoznati ili neće moći dočekati da se ti posmrtni ostaci nađu, da se sahrane, pokopaju dostojanstveno, odnosno da taj zločin bude možda procesuiran. Kako je Ešref danas? Kako uopšte čovjek nastavi živjeti nakon takve tragedije? Moj prvi prizor upoznavanja Ešrefa je bilo tako da sam ja otišla 2022. na obilježavanje Dana bijelih traka i vidjela sam sjedog čovjeka koji drži 3 ruže i stoji pored mosta sam, potpuno izolovan od mase ljudi koja je bila na obilježavanju Dana bijelih traka. I to je ono najbolje zapravo i najviše što sam mogla da ga upoznam kroz cijeli ovaj proces snimanja. On je vrlo usamljen čovjek koji je naučio da sve to što je proživio živi danas sam. Nema puno članova porodice, njemu je osim 5 članova bliže porodice preko 30 ubijeno u Prijedoru. On u suštini je imao samo oca koji je preživio logor zajedno s njim, koji je nedavno nažalost preselio, tako da on u suštini ostaje sam sa vrlo malo poznanika, odnosno prijatelja i rođaka. I naučio je da živi u toj samoći. I sve ono što film pokazuje jeste zapravo taj njegov život u samoći i kako on to proživljava. I sjećam se jednog prizora kada smo završili set snimanja, sjeli smo za trpezarijski sto u njegovoj kući koju je nedavno izgradio na porodičnom imanju gdje je i zapaljena i srušena njegova porodična kuća. Ispekli smo ribu koju je on upecao tokom snimanja i Tonac, snimatelj, moj kolega, ja smo sjeli da ručamo s njim i kao da ga malo prije nego što odemo opustimo. I on je tako lijepo jeo. I onda je spustio kašiku i rekao, Bože, koliko dugo nisam ovako slatko jeo. Jer čitav život on sjeda za sto sam. Čitav život on nema zvuka u prostoriji, nema žamora, nema dječje galame, dječjeg smijeha. I to je ono što mu najviše fali kroz cijeli život. I ono kad mi je kazao 15 godina sam čekao da se vrati. On je zaista 15 godina vjerovao da će on njemu doći živi i nije pokušao formirati novu porodicu, iako je možda mogao kao veliki dio ljudi u Bosni i Hercegovini. On to nije uradio jer je čekao da se vrate živi. 30 godina poslije nije mogao ni progovoriti nikome o tome. Mi smo bili prvi kojima je na neki način otvorio dušu i hvala mu na tome zato što je ovo stvarno možda jedina prilika da dokumentujemo postojanje te porodice u Prijedoru, koja je u potpunosti izbrisana. Nevjerovatna priča, zaista, evo, ne mogu uopšte da razmišljam o pitanju koje ću postaviti, koliko me dojmila ta priča i nevjerovatna ta sudbina, pogotovo sudbina svih nastradalih u Bosni i Hercegovini je teška, svaka je individualna i svaka nosi svoju dodatnu težinu koju je samo ta porodica, ta individua zna. Drago mi je da ste upravo o Prijedoru i ljudima u Prijedoru progovorili.
Ono što zaista želim reći, priča jeste o Ešefu, u jednom protagonisti u filmu, koji priča svoju potresnu priču o stradanju porodice, ali to je priča o svim Prijedorčanima. To je priča o svim logorašima koji su preživjeli torture u 3 prijedorska logora, jer je on bio u sva 3 logora. To je priča o 102 ubijene djece u Prijedoru. Možda iz prizme Ešefove konkretno priča, ali to je priča o svojoj djeci Prijedora. Ovo je opomena da i dalje vlasti u Prijedoru ne dozvoljavaju izgradnju spomenika za 102 ubijene djece. I ovim filmom su na neki način htjeli da potaknemo ponovo vlasti da razmisle kolika je vrijednost i značaj takvog spomenika, pogotovo za onu djecu čiji se posmrtni ostaci još uvijek traže. Koliko je spomenik možda jedina verzija dokumentovanja te osobe u prostoru, jer je on napravio takav jedan spomenik u svom dvorištu za svoju porodicu, jer posmrtne ostatke nije našao. On nema mezar da odi da se pomoli, da prouči fatihu, a njemu bi to mnogo značilo. Tako da je ovo priča, rekla bih, o svim Prijedorčanima, o prijedorskom stradanju u ratu i posebno priča o prijedorskoj djeci ubijenoj u ratu. Kako je tekao proces? Ko se priključio? Ko je prepoznao priču? Ko je pomogao u realizaciji ove priče? Detektor se bavi ratnim temama, to je već negdje svima poznato. Mi smo otišli na Dan bijelih traka da izvještavamo o Danu bijelih traka i sad smo slučajno upoznali Ešefa. Tad nam je to trebalo za taj teren, međutim vidjeli smo potencijal u toj priči, posebno iz razloga što Ešef nikada nikome to nije ispričao. I znali smo da ta priča mora da ostane dokumentovana na bilo koji način, da li kao tekst, da li kao video, nismo u tom trenutku puno razmišljali o tome. Dali smo vremena njemu, dali smo vremena sebi da se upoznamo, da vidimo kako će se to razvijati, ali nismo odustali. Mi smo čekali na trenutak kad će on reći, sad sam spreman. I to je bilo nakon godinu dana. I u suštini nije ideja nastala kao film, film se rodio iz ideje. Čak ni film kako smo ga na početku zamislili nije ispao takav kako smo ga mi isplanirali, zato što je dokumentarni film takav nepredvidiv. Dok smo razgovarali s njim, zapravo smo upoznavali dodatno njega. Otkrivali su se novi slojevi njegovog života. Ešef je bio član u reprezentaciji u Švicarskoj, je išao na pecanje, na turnire za švicarsku državu. Osvojio je 10 medalja. On je bio prvak u pecanju. Dakle, on je našao mir u tom nekom ribolovu. Baš usamljenički sport. Jeste. I on u suštini kad god sanja naveče te tegobne snove, iako se moli Bogu da mu dođu u san, on sanja grozne stvari, onda on ustane, ne zna šta će i ide na vodu. Ide na vodu, traži svoj mir kroz pecanje i sve. I to je nekako otkrilo nove slojeve njega, tako da se i film na neki način širio i stvarao nove slojeve tokom rada. Nismo na početku znali da će takav film ispasti zaista. Je li Ešef pogledao film? Kada će ga pogledati ako nije? Ešef nije danas bio na premijeri filma, nažalost. Pridružit će nam se za 2 dana na zatvorenoj projekciji koju Birn organizuje, ali je pogledao prije nekoliko mjeseci. Film zvali smo ga prije nego smo prijavili film na festival. Željeli smo da dobijemo njegovo odobrenje za film i da vidimo da li je on zadovoljan s tim kako je to sve ispalo. On je u suštini stvarno prešutio film, ali se sjećam trenutka kada je on je sve vrijeme dok smo snimali rondao na neki način, onako starački, zašto ponavljamo neke stvari, zašto ga tjeramo da nešto ponavlja, zašto ga tjeramo da priča stvari koje ga bole. I onda kada je pogledao film, okrenuo se i samo je rekao, sad mi je jasno šta ste sve radili, hvala vam. I on u suštini, izuzev 5 fotografija koje je imao 5 članova porodice, sada po prvi put ima film za koje kaže da su mu na neki način dokument sjećanja na svoju porodicu. Teška priča, ali je bilo izuzetno važno ispričati je kada će šira publika moći pogledati i kako ovaj dokumentarac. Šira publika može pogledati online putem Sarajevo film festivala, jer oni imaju i svoje online projekcije. Na taj način mogu i oni pogledati taj film. Mi ga planiramo nastaviti širiti na druge festivale, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Evropi. Plan nam je da idemo i do Švicarske, da pokažemo zajednici u Švicarskoj koja je prihvatila takve ljude poput Ešefa, koliko je njima to značilo, jer je Ešef u Švicarskoj dobio psihološku pomoć koja ga je na neki način i spasila.
da ostane danas živ i zdrav na neki način, jer nažalost znamo da u Bosni i Hercegovini žrtve rata nisu prošle takvu njegu i podršku. Tako da nam je cilj negdje da pokažemo Švicarskoj koliko smo na neki način zahvalni što su prihvatili naše ljude koji su izbjegli iz ratnih okolnosti iz Bosne i Hercegovine. U nekom narednom periodu vjerujem da ćemo imati i online prikazan film, odnosno dostupan na našim YouTube kanalima, odnosno Detektor stranici, ali što da ne možda na nekoj televizija. Tako je. Azra, od srca vam hvala i na filmu i na gostovanju u našoj emisiji, a mi svakako pratimo Detektor i sve ono što radite sa zadovoljstvom. Hvala vam puno na prilici da govorimo o ovom filmu. A mi, dragi gledatelji, idemo dalje.